Nahajamo se v Dolnji Jablanici v Bosni in Hercegovini, katere del je včeraj zaradi močnega deževja zasul plaz kamenja in skal iz bližnjega kamnoloma. Skale so odnesle nekaj hiš, v katerih so ravno takrat spali ljudje. V času našega prihoda so izpod ruševin izvlekli še eno smrtno žrtev. Po neuradnih podatkih jih je umrlo 17, še najmanj 20 ljudi pogrešajo. Za razliku od jučerašnjeg dana, situacija je mnogo bolja. Jučer smo imali problem sa... Prva faza je naravno spašavanje unesrećenih. Fokusirali smo se na taj dio. Morali smo koristiti tešku mehanizaciju, morali smo koordinirati sa gorskim službama spašavanja, odnosno sa USAR timovima koji su zaduženi za takve vrste posla i morali smo puno sporije raditi kako bismo eventualno našli nekog preživjelog u ovoj cijeloj katastrofi. I puno je drugačija sada situacija. Imali smo, nažalost, nastradalih koje smo i sinoć smo imali situaciju gdje smo našli 2 ili 3 nastradalih, ali o nekim konačnim zaista brojevima ne mogu govoriti. Sada nastavljamo također sa istim aktivnostima kao jučer, samo su se intenzivirali radovi. Probila se putna komunikacija prema Mostaru, odnosno od Donje Jablanice prema Komadinovom Vrelu i Mostaru. Tu ima još dosta posla da se radi, vidjeti koliko je samo radnih mašina na terenu i treba ovaj cijeli materijal skloniti, odvesti na neku drugu lokaciju i tako dalje. To je proces koji će jako dugo trajati. Znači sad se može proći vozilima do Mostara? Naravno u ograničenim, da kažem, ograničen broj vozila, odnosno vozila koja imaju posebne dozvole, ali prohodan je put za takve situacije. A gdje su mještani koji su živjeli ovdje i sada nemaju uslova više? Lokalna civilna zaštita je zbrinula te građane. Neko je otišao kod rodbine, neko je otišao u kolektivne smještaje, uglavnom ili kod komšija, uglavnom ljudi su zbrinuti na različite načine. Hvala vam puno. Hvala vama.